بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سال على حديثه إلى يوم الدين أما بعد قسمة التركة تعريفه التركة ما يخلفه الإنسان بعد موته من أموال وحقوق واختصاصات. Tendereza Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'ebitonde byonna byonna namusaba ise ebyengera n'emirembe erekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nikuba olwe ni ku mikwano gye niko abonabona b'okumugobera mu bulungi okutuusa olunaku lw'enkomerero. Oluvannyuma lw'ebyo olunaku lwaleero tujja kwebanga tweyidusa ku kisimatu attarika, okugaba ekyo omuntu kye yaleka n'afa. Attarika kitegeeza ma yakhlufuhu l-insan hina mautihi, ekyo omuntu kyaba alese mu kaseera ako kafiiriremu, min amwalin, mu maali gyaba akuŋŋaaniza ebimugema ku bina byonna byaba nga akuŋŋaaniza bw'afa, ebintu ebyo biba nga bigabanizibwa. Mu maali mulimu emaali ya mirungi egiweraku ebalibwa n'eyo etabalibwa. Okugaba emaali kino manzirat kisimatu tarika fi ilmu al-fara'id, ekifo eky'okugabanya emaali omuntu gy'alese afiire mu irimu eno eya faraidu, akoba nti ba ulama bakoba nti thamaratu maksuuda, n'ekibala ekiruubirirwa mu Allah subhanahu wa ta'ala okutwegesa irimu eno eya faraidu, ekigenderwa muyo kugaba emaali eno ng'omuntu afiire bene eyo babe nga bagifuna. Ebintu ebikulemberwa ebisooka nga ta'asir, tashih, okugaba okukola ekibalo, okugaba okutereeza mu bantu abangi n'obutereeza buli omu naabanga afuna kiramba kuba nti wasiiratu, eyo nsonga etuusa ku kutuukiriza kino ekiruubirwa kya Allah subhanahu wa ta'ala ku buli muntu yena yena okuba nga afuna omugabo gwe, yani ma yahusu kullu warith min attarika, okuba nga ekiruubirwa kutegeera mugabo gwa buli omu gwateekwa okufuna ku ekyo omuntu we gwateekwa okusikira kye yaleka. Omuntu okutegeera omugabo gwe gwaba nga alina okusika ku muntu oyo ayafa, omuntu osobola kukitegeera okutolaku ng'obise mu ilmu al-fara'id. Aksamu tarika, emiteeko egy'okugaba emiteeko egiri mu maali eyo egabibwa, mulimu emiteeko ebiri, n'emiteeko gino ebiri al-awwal ma yumkinu kismatuhu bil-uddi wa nahwahu, ebintu ebisobola okugabibwa nga bibalibwa, bw'oba nga obibaze nti sente $200, miliyoni 2, ezo sente zisobola okugabibwa era buli muntu yakola ki, yafuna omugabo gwe. Wal mikiyalat, oba emirengo ensawo 5, ensawo 6, ebyo bisobola okuba nga ensawo omuntu daba afunye oba dabirime, yalime yafuna ensawo 50 ag'omuceere, yafuna duuma ensawo 2, ebyo byonna bino bisobola okuba nga bikola ki, bigabanizibwa. Wal mawzunat, n'ebyebipimibwa ku minzaani. Wal maadudat wal mazruat, ebibalibwa n'ebirimibwa ebisimbe bisobola okubalibwa era buli muntu yakola ki, yaba nga asobola okufuna ekikye. Al-kismu than, ekitundu ekyokubiri mu maali neyo ma la yumkin kismatuhu bil uddi, kyotasobola kwawulamu nga
nga ono atwaleku ekitundu ono atwaleku ekintu. Katugeze nga kal hayawanat ng'ebisolo. Ekisolo katukobe nti omuntu asobola okuba ng'aleseewo ente endala, ente eyo tibasobola kuba nti bagisalemu ola atwaleku ekisambi n'ola atwaleku ekisambi ate nga bali kwenda nte eyo. Oba al iqarat farm wasayarat amamotoka zisobola okubaawo aye tosobola kujawula muntu ono atwaleku ekitundu ono atwaleku ekitundu. Akola nti idha lam tata'addad, emmotoka eddo bwe diba nga ti nningi, ente bwe diba nga ti nningi, faamu bwe diba nga ti nningi, tosobola kudaawulamu. Awo ta'addadat, oba okuba nga diri weediweraku nningiku aye nga mu bungi bwajo lam tatasaawa, tosobola kudigabira basika, buli omu naakola ki? Naaba nga afuna ekikye. Mu nkola eyo omuteeko ogusooka bwe tuba tugaba emaali ku muteeko ogusooka, idha kanat tarika tankasimu bil uddi fakismatuha turukun kathira. Emaali bwebanga esobola okubalibwa buli omu yatwala ekikye, amagira ag'okugigaba mangi. Mu bungi bwago mulimu ekisooka nti ayunsaba nasibu kullu warith min almas'ala ilayha. Bwe tumala okola ekibalo, almas'ala n'ekibalo ekiba kikoleibwa nga ekibalo ekyo omaze okukitereeza bulungi, kibalo kituufu, omugabo gwa buli omu guba gujja mu kintu. Akoba nti omugabo gwono gujjamu emiliyoni 2, omugabo gwole gujjamu emiliyoni 3, omugabo gwole gujjamu emiliyoni 2. Sente eddo badigabanya buli omu yatwala ekikye. Bw'abanga katugeze nti omuntu yaleseewo emiliyoni 27 oba dola 27,000 ng'abantu abali kumusikira bawera, galiwo maama, gabaawo omwani naye bagayita baba ni maama, gabaawo omwani naye bagayita baba, gabaawo omwanina mwana naye bagayita baba, muganda naye bagayita baba ni maama, muganda naye bagayita baba ni mwana naye bagayita baba. Oba nti amasala gaba 6 olwokubanga maama afuna kimu eky'omukaaga, muganda we bwe bagayita baba ni maama yafuna ekitundu, bano omwanina ni muganda we bagayita baba batwala ekisigaire. Bakitegeeza nti asul masala 6, mukaaga guno twawa ku maama ekimu eky'omukaaga, muganda we bagayita baba ni maama yatwala ekimu ekyokusatu ekitundu ku mukaaga, bano baba nga bagabana edisigairewo 2. Ne2 kiri kyagobye nti okulongoosa n'okutereeza. Okulongoosa n'okutereeza nti 2 tudigabira bano mwanina w'omufu, mwanina ni muganda wo tudibagabira olw'okubanga bo tubabala nti bali 3 ate nga waba wasigairewo 2. Ku mukaaga bw'otoolaku omugabo gwa maama ekimu eky'omukaaga n'otoolaku ekitundu ku mugabo gwa muganda w'omufu bagayita baba ni maama, edisigairewo diba 2. Kati awo mu tariika tashiihu tutooleya adadu ruus, omugendo gw'abantu 4 twakubya mu mukaaga twafuna 18. Bwe tuba tufunye 18 olwo ni buli omu twabanga tusobola bulungi okola ki? Okumuwa omugabo gwe omwiduvu. Tuba tukoba nti ndala emirundi 3 gwe mugabo gwa maama, 3 emirundi 3 9 mugabo gwa muganda w'omufu bagayita baba ni maama, 2 emirundi 3 diba 6. Olwo ni bano bagabana lidhakari mithlu hadhil unsayaini. Ukhtu li abu yatwala 2, ahul abu yabanga atwala 4. Kati eyo tarika diba 18 ni asul mas'ala. 18 dino wadigabiza mu dola dino 27. Bw'obanga odigabizaamu kiba kitegeeza nti buli omu ajja kutwala ku 15. Kati 15 dino ng'odigabye odikubya mu mugabo gwa buli omu wano
buli omu ng'atwala ekikye esente digabibwa daba nga diweirewo. Kati ekitasoboka kugabibwa oti n'ekyo idha kanat tarika la tankasimu bil udi, tesobola kugabibwa mu nkola oti n'eyo. Katugeze kibanda numba twaleseewo enumba nene eryawo, enumba eyo tosobola kuba nti bw'otooleku omeneku ekikyo okitwala, oba oserekuleku amabaati go, oba otoolemu endigido. Awo kikye baba balina okola nti enumba eyo tufuna valu yaayo, bwe tuba tufunye valu yaayo era twagigabana okusinziira ku bantu ababanga baliwo. Ekyokuboneraku nti katugeze nti omuntu afiire yaleka enumba nga nene bulungi, ng'abantu abaliwo okugeza waliwo maama, ghabaawo muganda w'omufu webagayita baaba ni maama, ghabaawo ni muganda webagayita baaba, ghabaawo n'abaana ba maama babiri. N'abaana ba maama kitegeeza abo abaana maama be yazaala eruuyi yadda yafumbirwa ewaine. Tubala abantu bano nti buli muntu ali kuno omugabo. Maama omugabo gwe afuna 1/6 olw'okuba nga aliwo baganda b'omufu bangi. Shakiika afuna, oyo ni muganda w'omufu bagayita baaba ni maama, afuna ekitundu ku maali eno. Kati bano baganda be ku baaba, baganda be ku maama, abaana ba maama batwala 1/3. Kati bw'oba nga asli masala ng'ofunye asli masala diba 6, bw'odigayita emigabo gino ng'odigayise tatatawal taulu min 6 ila 7, deyongera dava ku 6 daja ku 7. Kati yaba nga asli masala 7 nga mu 7 omwo tutola mu nasibul omugabo gwa maama, tutola mu omugabo gwa shakiika, twatola mu n'omugabo agw'abooluganda bano bugayita baaba ni maama babagayita n'abaana ba maama. Kati buli omu okufuna omugabo gwe kunumba kuno tukoba nti okusinziira ku valo yaayo enumba eyo, omugabo gwa maama afuna 1/7 nga tubulingirira 1/7 ku numba eno kizitowa kitya okusinziira ku valo yaki ey'enumba. 3/7 valo yabyo ku numba bizitowa bitya? Twajja nga tukikola tutyo okutuusa buli omu bwakola ki bwafuna omugabo gwe. Wano kubira omulanga nti abantu bonabona bali baire bata mu bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa. Ebizibu bibanga bibairewo abantu batera okukoba nti kino tikigabibwa, kino titukigaba, kisigalewo. Ekintu Allah subhanahu wa ta'ala yalagira nti omuntu bw'aba afiire nga aya bwekoba bada audhu billahi minash shaitani rajim yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu haddil unthayain. Allah abalamira singa omuntu aba afiire n'aleka abaana bagabana emaali ey'omufu oyo, omulenzi atwala emigabo 2 ku mugabo gw'omuwala nga aya bwetambula. Kati kiba tikyamu buntu, tikyamu nkola ya busiraamu. Anti mukyobuntu kati tukobe nti tikyamu nkola ya busiraamu kukoba nti omuntu afiire ekintu ekyo bakireke balube ekigaba. Allah subhanahu wa ta'ala nimwene kututonda nasinga kututegeera. Ye Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo nti emaali eyo ekole ki egabibwe. Emaali eno etasobola kutulwamu egabibwe, neyo emaali ekutulwamu yona egabibwe, buli omu abe n'ekiki n'ekikye. Singa nga abantu babasazewo nti emaali eno titwenda kugitunda, obutenda kutunda tukirobera kugaba maali. Obona abantu bangi bakola bizinesi nga beegyegayitiramu. Okwegayita mu bizinesi obusiraamu tibukirobera, bukiikiriza. Ng'abantu basobola okwegayita mu bizinesi, omuntu n'amanya nti ndina sheya, omugabo gwange gwaga guti mu kitongole gundi. Abantu abamu bagulamu emigabo egyo gyatambula, ekiseera bwe babakoze amagoba bagabana amagoba ago. Ni wano ekintu kino omufu ono kyalese
mweche mubonanga timwali kitunze kigabibwa buli muntu yamana share ye okusinga bwe mukireka obuleke no kuba nti ife kino kitukola ki titwida kigaba era trenda kigaba era abaana imwe timugabanga kintu kino baba waimwe yakisigira ku baba we yeti yakigaba baba waifona asobola okubanga baba we yali n'omwana mulalo oyo yenka yabanga emali agimulekeera agirimu ye yenka ngezera mukayanisa baba ifatulesega abaana basatu yatulekera property eyo gyobanga oli kubona nti aleseewo eyikanga lukaaga oba bitaano oba obuzito bonabona bwaba aleseewo aye nga tuli abantu basatu abantu ife abasatu tusobola okugabana itaka lyaife eryo oba property egyo baba tulekera yona buli muntu yamana share ye nti share yange eya geeti bw'omala okutegeera share yo ekiseera kituuka iwa mubaira abantu abasatu mwagaziwa wawasa abakyala babiri oba basatu oba owasiiza bana ole mwino yena yawasa baba asobola okuwasa mwazaala abaana mukuzaala abaana kuno onasobola okuba n'abaana 10 oli aba n'amakumi 20 oli aba n'abaana 5 kati omwali abasatu oli alina 20 oli alina 10 oli alina 5 obona nti ekintu kikoze eki kigaziiwe bwe kiba kigaziiwe imwe omwaleka okugabana property nga mukoba nti anti ife tuli basatu buli muntu asobola okukolera kuno bye tuba tugabaine kisoboka okubaawo mpigana ekiseera kituuse nti oli alina abaana 10 oli alina abaana 20 oli alina 10 oli alina 5 owa 20 ali kun'abakazi basatu ow'abaana 10 alina abakazi 4 ow'abaana 5 alina abakazi 2 bona bali kwenda kugabana kintu n'ekirala ekyo aye ddukira nti bwe mwabeerera abasatu nga mulina okukigabana mu kyenkanyi emigabo 3 mwali ababalekera eyiika 6 nga buli omu alina okutolako eyiika 2 mpigano ow'abantu 20 n'okusoba n'omuntu ow'abantu 10 n'okusoba n'ow'abantu 5 mwena mwenda kugaba kintu kirala ekyo ye munaakigabana bali baida kuba nti twazayaze ye nabo bali kwazayaza abo baida kuba balikola bwenkanya awo batigajja kuba bwenkanya obwenkanya mba mwakola ki mwabubuuka olw'okubanga mwali muteekwa kukigabanira agali nga abazale baimwe bonka olw'okubanga nti omuntu asika ku maali ya muzaire we etali ya muzaire we tagisika kati okusika ku maali y'omuzaire tuba tuyira ku asulu nti babalekera eyiika 6 abantu abasatu bagabana yiika 6 imwe baba waimwe ayazaala abangi omusiika 20 mwagabana yiika daimu 2 niba n'abali 5 oba 6 bagabana yiika daimu 2 ku baba waimwe niba n'abali 15 bona bagabana yiika daimu 2 ku maali ya baba waimwe kyokka bwe mubanga timwagabana kubaaku ayefunze ekintu kino ng'akyeta nti kike olw'okubanga nakirina kupawa naali okumpi awo nakikozesa ekiseera kijja okutuka okuba nti bana ekintu kyaffe nze nenda nkozese kulaba kuba titrader wano zaawo mugabo lwalingawa ebyo byonna obusiraamu bwabiringirira Allah subhanahu wa ta'ala yakoba nti omuntu bwafa bagabana ekike bwe muba mumaze okugabana nibwe muwera buli omu asigalira mu kike bwe muba mugaba ine nga mabba mbwafiire muli basatu mwagabana emaali yaimwe eyo gye mutenda kutunda buli omu yategeera obuzito bwali kunabo nti baba mwe abalese muli bantu basatu balenzi abalekere yikankagedde itaka mwagabana buli omu yikada 3 wamana nti ninze ensooka wano ono yayiraku kwati ayi kitutunda mwakigemera awo ntati tukola ki tutunda ayi nga buli omu ayidde omugabo gwe nibwe abanga aviirewo abaana be baida mu mugabo gwaibwe ogwo era ono bantu ba ami baibwe bantu ba baba baibwe abato tibabayingirira kuba nti guno omugabo gwaife litaka lya baba waife akuba nti lyali lya baba waimwe baba mwe bwe yafa mwagabana kati ife tuli mugabo gwaki gwa baba waife bona era bwe kuba kwafa abaana abatano bona bagabana omugabo gwa baba waibwe gwe babalekera era bona bakube nti titutunda edo yikada iwabiri bona bajenga badite matema mu kusinziza ku bulungi bwaibwe ayi nga akuba nti ayi kitukola ki tututunda kati bona omwana abafiireku
omwana be bamanya nti akatundu ka baaba waife kuyiika abiri ge baalina yafuna kweyiika ibiri baaba nga bona bakola ki bagabanaako boona bakuba nti aye tukola ki tutatunda kisinga oku Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyayenda okusinga okukoba nti titujja kugaba kisigaliraawo okusigaliraawo obutagaba kiba kijja kuleeta emirerembe sawa Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo barakallahu fikum wa jazakumullahu khair assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh by Sheikh Abdul Nur Muhammad Basalir